Umukozi reka ndakubwira kandi sugamena negise kubyumvije nuko ntari bwamenye neza umpegize utira ngo gabadi muri icyo myegize umunyamasengesho kandi no bitanga umunsi zo kumva ngo yango umukozi w'Imana nukuri uzotsana n'amadayimoni ahubwo mwewe escro gentil uyu ni wimujyama ari yakorera Imana ndetse bikora niba ari yakorera Okay. Darusha Gusengera. Mafungo narafashe byose byarase na muntu umwe nahaye mutwara byara pastor ndagusaba dufashe. Aho ngeze ndarusha nukuri numva naniwe. Ariko sindeko ndatabarwa. Sibazo yabaye. Pastor fisi ibibazo byinshi pastor. Cyangwa gusengera mu jambo. Basi Imana basi ibirabira basi ko baba umutima wanjurusha basi ndarushe n'ibibazo byanje pasi Imana iranyeretse yuko we mu rudandazo ukora nta narimwe wigera wunguka hari umuyobozi yaziritse ibyaha ndabesha siko biri urigira wunguka n'umusino iyo ujyana mu gihe ujya uronti pasi n'amahoro do kuko narakime niyo mbonye nungutse narusa amahera simenye nahaciye nuko biri ndayibona akarori kameze neza badusenge Data mu izina rya Yesu Mana nzima aho uganje kunganje ubwiza nyine cyubara kufise ububasha buhambaye kandi bwo Sawa. Bali. Kari? Ahubwo rero ko waje tudafise basaza banje ubenga ugasengeye zero past na Babyloni tunaendelea kuki singuye kuki That's Naiva Darcy Yola I need to tell you something bro Yola msazi tikina piu de nakada Dipi man Yo Kuki utumira pastor Ni pastor Ni pastor prophet of Jesus I want to talk to you pastor Daisy Yo chani pastor nzuri Para nani la Reka ndabwira uso mbaza ko turi babi turapanga gusa ni naparanganya umpeti n'umusazi wo mwisite uyu mpeti telefone uyu mani baba ari gusa wewe none ndabaza imejoro rijamo wese ndosaba kumeka uyu mujamani bari uyu abana kuja mwisho cyo muri heba aba telefone yarabanze Imana yo no wese Ano musi washwana ngo je ndikira uyu yarangi uyu no yangibyu sa iva umukozi w'Imana bemera abantu bose bande bose bamutinya basi basicutinya mu buzima watwe mwakwikogera umupfumo twagutuka umukozi w'Imana gwangara umukozi w'Imana urati tuma kuri Miriam uyu umukozi w'Imana nubwo mbere mubonye oya bari ndikagwa ni bebe umujana uzimwisije da basi nenda gusabye bihanganira Sasa tubabare abantu bakomeye ariko wese ndabazi je barananiye baba bari pastor kuri no baba bari nangora nasha pastor umupeti reka ndakubwira kandi sugamena negise kubyumvije nuko ntari bwamenye neza umpegize utira ngo gabadi muri icyo myegize umunyamasengesho kandi no bitanga umunsi zo kumva ngo yango umukozi w'Imana nukuri Pasta, icyo mara pasta nuko bitangira. Oya ni mwese ulage. babanje hata sana kwa nanga Bro, genda. babarana gusata babarana Mwese mwese. Itaha basigara. Uzotsana n'amadayimoni ahubwo mwewe. none muyi Escro gentil uyu. Mina mungapa kusita. Pasta mugenda bagabimana. Reka ndabwira. Ni wimujyama. Ari yakorera Imana ndetse bikora. Niba ari yakorera. Wabikorera wewe. Je, ugayikorera. uko kiva bugire Bashiva nawo mugaba Reka ndabwira inzira ko tushinga. ubwo wende discipline ko mutima cyane Wimujyama.
reka ndakubwira abantu bose ubona bambaye amakositimu siko abakozi b'Imana uyu mujama ngenda muzi sukubeshe tunashe dupfa njye nawe twari tuzinanye uyu mujama no mu Yesu yateye umukobwa wadindeje ubundi ngo ya sinzi ngo aje kumusengera ayo masengesho kandi batena kutuka twe tuamenye hamacha huko reka mbeze umenye ikaka mimba hapa utashanga